impression itna Isheen yaa bakka mana system na kon kam yaadin naan jettee ati ilmoo Oromootee akkamii yaadda naan jettee naan nagar jeetti maa gajirri gammada naan boodammoo sirbuudhaan naan mana kiyyaanii seentaa kana booda siin jee malee. Yaa mana sulli in seenaa sallee mana keen dhuftaa mire. Gastii hankeeniin dhufa rakkoon hin jiru. Ati yoo si gammachiisee rakkoon hin jiru. Si gammachiisee moo lubbuun irraa baasin jaabar. Yaa nama na jaalatu respect waan hin godhuuf rakkoon hin jiru. Maal? Yeroo dhufeen seena yeroo sitti arginu dhuftee mana keessa inti haasuma faarsaa sin jaabar. Inni dhufa ijee farda. Guys, maankisummaa TV maankis wayyitu kana ba'a. Maankis amma waa'ee maankisa dhiisaa guys. Hai je. Ya walitti na hidhani. Rakkin nan qabu. Hai je hindira je ni dhufa hindira. No, take it. Ni dhufa. Waan je hindira waan ni dhufa. Ayyee fayyadi. Waay ni dhufa je ni dhufa bakka manne ni dhufa. Ayyee rakkin nan qabu. Ni dhuftaa dhabbile biyo. Inshallah. Yaa hibbatu nayyee dhaamsa dhumaa qabaatti dabarfadhu. Dhaamsa dhumaa yaa'u. Dhaamsa sokkooti sochiin taa'e bardasnaa dhaammayee garuu rakkin nan qabu yoo leemitan deema naannoo nagar. Guys, yaa amileen guddaan dhagaameera. Bakkaan jiraami. Nattoleera ምናምን ነገር haddi guyyaa kiyya ስፔሻል day waan caamsanii maakshaachin hedduu nattoleera si wajjin haasofna garuu tan akkana haasoo kana maybe soba faasni fakkaataa garuu akkasitti guys. Deemme. Coomina. Indee mamaki. Wallahi ce. Dubara badi. Daqiiqaa ja'a jima faga daqiiqaa ja'a ta'an walakkaa guutuu. Viidiyoo cufadhu si taa'e. No mana ija keessa ilaalaa maal taate dhaara. Wallisuuf deema kaan taphachuuf deema wallee. No inni haasaa immoo ija qabadhu. Yaa thank you guys. Yaa walirraa bareennaa mi'aawa bannaa mucaa komantii akkasii jechuu sa'a badasa mala malee. Shaashan ke dikutti jira maala daddaa kanaan amma laal amma yaa ka amma bar shamara taagiti jaalattee naamun nagar waam wannan gootu. Me when you see perfect paradise thing as the same look me in the eyes tell me what you see perfect paradise thing as the same I wish you could swim. Wish. Let me tell you something. High famous over Bardeti, follow Argachu or Bardeti, Manam Ajanda Fidi. You can get and one combat Akut number Badoran. One can Akut number Badorsina. Because one follower Badu Yote. Akuntum Katul Barbara. In the world, wow, Weber Asra Umfa Barbar. In this big and tabu, or Sojeru Jalis Hain Epson, and Dabu Ankan, Hindu of Akasever or Usun and Dar Sabo. Akkas udah usun dan dapat guys, akkasin dan dapat karu anim berbaru wangkan number baru so easy ke baba guru daf easy dufani wangkan abi cai bisani sigalim easy ke baba wangkan ni kesa bawa nomor 3 siswe ide wangkan fitu daf jera ma fitu berbaru wantun jechu akanisi jala de tufu berbaru akan jala yara bata berbadan. Bro, come on man. No way man. Akas berbadan sahab. Sakar akas berbadan jalan sahabo. Look me, isa wal kasi barbadan. Wallahi.
Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tiny as the seams. I wish. Even medication it, guys. Medication it. Wallah, medication it. Medication it, guys. But I'm medication it. See, Joe? Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, thin as the seams. I wish you could escape. Wish. Yeah, man. Yeah, man, sabi. Bakka, chika mo jira sa ako siya. Musika si bastu fudrat. Fudrat si bastu ora sabo. Nama si jada sinjere fikranya qabatta alla ke dhumateer. Yookaan namoo yeroo naa kennetan baba bro no talk to my man. Off. Off. ما فك دائما ولا كنا شيء سابو. No way man. جولك قشتي وين رابري ريا. كرم مدفنيا كل جالة نايم الري عندي سناني. هاي. 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 Guys. Suntain nama jaaratu duuka deemuu qabdi. Ibsi shaamaa kee qofaa miti bara tajaarsa qabdu illee hin jaalatti. Ibsi shaasaa. Ibsi shaasaa. Ibsi shaasaa. Ibsi shaa jaalatanii miti. Ibsi shaa fuula isaattu fuula shaarmuxaa. Hin jaalatti. Beera guutuu hin jaalatti. An kana sin jedhaa bara. An kanaaf hin jedhaa. Ibsi shaa namoota iyyuu yoo dhugaan hin jaalatin naa biraa barbara deema nama jaalatu. Isheen namoota iyyuu yaa waan dhugaan jaalattu yoo kataatu taate hin miidhamti. Soo nama jaalatu duuka deemuu dhabdi namni jaalatu sii galee nama jaalalu soqata. Akka miidhamneef atama libbii ol jettii ta'ee dhagganuu qabdi. Haala ajaa'ibaa kana. Jaalataa bara ibsi shalleen. Inni walumaa siingalii tokkoyyuu maa inni beektaa? Asli ati jaalala badruu kana hin amanneemi intaltii jaalateera ka jedhu. Hin amanne. Taphni asii bara ati hin amanne innillee maakii fi ibsishaa wal jaalatti ka jedhu amanuuf hin ta'u haga dhaga'utti. Anan bakka inni jaalatu amanuuf. Okay. Badruun. Okay. Kiloroksii dhuguu qaba jakii irratti. Kiloroksii viidiyoon ala ta'e dirqama viidiyoo arguun qabdu ati. Lafiitii dhugaa ture warri jaalalaan miidhame. Ati dafii qopheessi mana yaalaa geesse ambulaansitti sirkii qopheeffadhu. Ati yoo dhugaan jaalatte ani sababaa kee mucaan hin du'in jedhee ibsishaan dhugaa dhaabaa wayita akkana laaltu kana amma inni waa shooppii keessa jiru si fakkaata? No, kama dhugaa jechuun yoo dhugaan jaalalli ka dhugaa taate qaxxaa Kiloroks. ቆይ እንደዚህ ስታየው ማለት ነው
የአብርሃም በግ ይመስላል እንዴ? Inni deebii adeemsu ati maal dubbatta? Maal jetta tuwiin? Kanuma deebiin kee wallaahi ani eenyuuf jiraadha koroorishii dhugee ibsaa dhiisee du'a. Akan. Maal dhiisuu fi gammachuu isii ilaalaa dhiisuu fi akkasii maal gochaa ifidhaa? Namni እንኳን jaalalamaa miti jaannata akkana of dura laalaa tokkotu wayita salaatu maal jedhe osoo inni salaataa qotiyyoon itti fiinaan maadeesit indees maadeesit abboo yennaan jaannata minaalbaataatiif qotiyyoon na ajjeesaa jedhe. Itti shaadhiisee du'aa jedhe. Exactly. Ati ka'uutoo harkaan hin gaatin akkatti naaf osoo rabbuusii goree walii isin qoodee fuute shintibeeti iyyuu eeyyamtuu jechuu bara bakka teessutti pooppoo fiddaafi. Isii moo? Hin hinaafta garuu waan sirraa hubadhe hinaaffaa qabde. Hinaaffaa dhugaa qaba malee kan dharaati miti. Namni hin hinaafne maal jedha shari'aa keessatti? Akkan. Akka dhugaa hinaafuun dirqama. Kan dhugaa hinaafa. Kan dhugaan sun immoo jaalala hundaa'e eegaleen. Garuu gaafa isiin ani haadha manaa maal taasisa ani osoo haadha manaa qabaadhe jechuudha. Haadhuma manaatti jettee ergaayyuu dubartii maqoreetti. Haadhi manaa isaa dhufti sin. Okay, makitti. Akkan maaliif reetaa? Yoo intala tana jaalalaan moonee fudhachuu dadhabne jechuudha. Anamma akka kiyyatti. እንደዛው ያዥ የእውነት ግን ነው የወደድኩት። ያዥ እንደዛ እና ፍቅር ውሸት አለው እንዴ? ኦኬ ስማርት አይዞክ እንግዲህ ማፍቀር ደስ የሚል ጸጋ ነው። አለማፍቀር ነው የሚያስጠላው። እና አፍቅር ካል ደስ ይላል። የወኔ ኮሜንት ላምብልሽ። እሺ sister, don't worry about it. Just play the game. Don't remind him. በአማርኛ ንገረኛ። ስለሱ አትጨነቂ። just ጌምሽን ብቻ ተጫወቺ ምናምን እያለሽ ነው። አይን ያሳዘነኛ እንዴ ምንም ቢሆን የጌም ጓደኛዬ ነው። እንዲህ ሲያብድ ዝም ብዬ ሊሆን እንዴ? እናንተ ምን ሆናችሁ ነው? የለም እኮ ልጅ እኮ ጨልሏል እኮ ብቻውን እያወራ ነው። ይሄ ገባ። ድሮ እዚች ጋር ትንሽ ነበረ ነብስ ነበረው። አሁን የለም። ፉጨት አስተማሪ ጥሩምባ የሚነፋ ሰው መሰለ። አበደ። እዩት አይኑን እንዲያፈጡ እንዴ! አያሳዝናችሁም እናንተ? ከልጆቹ ጋር በቃ ኮመንት አታድርጉ። ልጁን አሳበዳችሁት። ምንድን ነው የምትፈልጉት ከዚህ በላይ? እንደናንተ እሷ ራሱ አላሳመመችው አይደለም እያሳበደች ያለ ኮመንታተሮች ናቸው። ጋይስ ታብ ዘ ስክሪን ኮመንት ሲራቸው ወለዱ ጋር ወደ ኮመንት ወይ እንትን ታብተኛቸው ኮመንት ኦፍ አድርግ በቃ። ያ እንደዛ ከሆነ ዝም ገንደማ ወይ አታንብብ እንዴ አታንብብ። አንዳንዴ እኮ አቲ ማየት እየቻልክ አቲ አይነን ድፈ ነው እንዴ ጭንቅላት ግን እስከ ምሳት ድረስ በኮመንት ወይ ጉድ። ጋይስ ታብ ዘ ስክሪን ቴንክ ዩ ቢቢ ወርድ ማኪ ዲስና ጌት ትምህርት ከሰኑ ቴንክ ዩ ወላሂ ጀስት አይ ዊል ዱ ኢት ወላሂ ቲን ኮመንት አታንብብ በቃ። ይሄ የምታውቀው ሰው ጥሩ ብቻ አንብብ። ሌሎቹን እያየህ እንዳላየህ ለፍ በቃ ዝም በል። ኦኬ ጋይስ ታብ ዘ ስክሪን
ወይኔ እኮ ማንበብ አልችልም። ፎርጌት አባውት ኢት ነው እንደ ያልከው? ያስ ጋይስ ታፕ ዘ ስክሪን ወይ አብዲ ሊንጎ ሊንጎ ኦኬ እና እንዴት ነሽ አንቺ? ደህና ነኝ እኔ። ፊትፊት እንዴት ነሽ? አካን አብዲ ደህና ነኝ። ፊትፊት እንዴት ነህ? የጠፋች እንዴ አንተ ጠፋክ እንጂ ቢዚ ሆንክ። ሊንጎዬ ሐቢቢ ሊንጎ አለው ነው። አልሐምዱሊላህ ዳኒ ጋይስ ቅጣት 2000 እንቅጣው። እስቲ እንተጋገስና እንቅጣው ጋይስ፣ ሁላችሁም ታው አድርጉ እንቅጣው። ሊንጎ አስመኝም ሊንጎ ያናፈቁክን ጠፍተካል እኮ ጋይስ። እንቅጣው ቅጣት 2000 ነው ጋይስ። ቢያንስ እንኳን ስኮር እንብለጦሽ፣ ስኮራችን እናስተካከል። ፎሬቨር ያንግ እኔ በርገር ሰልችቶኛል። ለምን ትበላለህ ታዲያ ከሰለቸ? እኔ ደግሞ I hate burger. I hate with the passion. I swear to God. I swear to my mom. I hate burger. ማንም ሊረዳው የማይችለው ነገር ቢኖር በርገር መጥላቴ ነው። I don't like burger. So disgusting. እንደው የቺክን ይሻለኛል፣ የዶሮ ይሻለኛል እንጂ የቢፍ ኖ ሄል ነው። በጣም የምጠላ በርገር። ግን የቺክን ቆንጆ ነው። እኔ ሰው ሀገር መጥቼ እሰራለሁ ስል የበርገር ሱስ ተጠቂ ሆንኩኝ ስልሽ፣ ታዲያ ከሱስ ተገላገላ። የሶፋኔ ታዲያ ይሄ እኮ ሱሱን ያመጣከው በራስህ ነው። ስለዚህ ያመጣከውን ሱስ መቀነስ አትችልም እንዴ? ትችላለህ እኮ። ቀን ሽቶ ግዙልኝ ብላ ስትረዷት ነበረች ልጅ። ምን ላይ ደረሰ ታውቂያለሽ? አላውቅም፣ ማወቅም አልፈልግም። ብዙ ከአገዝናቸው ከረዳናቸው ሰዎች መካከል በጣም የተዋረደ ስነ ምግባር ያላት ልጅ ስለሆነች እንደዚህ አይነት ሰው ደግሞ ሰፖርት ማድረግ አልችልም። በፍጹም ላይክ የሚሳደብ ሰው ላይክ አመሏ የተገለጠው ላይክ ሁሉም ነገር ከተነገረ በኋላ ነው። እግዚአብሔር ይርዳት። እንደዚህ አይነት ሰው ራሱ እግዚአብሔር ለመርዳት ይቸገራል። ገባሻል? ማትሁኝማ ባላውቅም ላቭ የምትባየው ሴት ወይ ሰውዬ አይ ዶንት ኖ ሴት ትመስለኛለሽ። ግን ምንድነው እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ሰፖርት አላደርግም። አንደበት መጀመሪያ አንድ ሰው መሰብሰብ አለበት። አንደበቱን ምንድነው የማደርገው? ከማጋ ነው የማወራው? ጭራሽ የተናገረችኝ ነገር ብዙ ነገር ለታሪክ ብቻ አስቀምጨዋለሁ። የተናገረችውን የጻፈችውን ሁሉ ማለት ነው። በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው።
እኔ ለሰዎች እርዳታ ሰጣለሁ እንጂ ሰዎችን እርዱ ብዬ ሰዎች ረድተው እኔ ጋር የሚያስቀምጡት ነገር የላቸውም። እኔው ራሴ መስጠትን እኔ ሰጥቼ ለሌሎች ማስተማር እችላለሁ ብዬ ነው ማምነው። እኔ ራሴ ረድቼ ሌላው ከፈለገ ይርዳ። ግን እከሌን እርዱ እንዲህ ስልም ሰምታችሁኝ አታውቁም። ራሴ ነኝ የምረዳው። ማድረግ ካለብኝ ራሴ አደርጋለሁ። ግን ያላለችው ነገር